members po ng Church of God International ay muling nag-aanyaya sa atin pong panibagong papasimulang session ng ating pong mass indoctrination. Na miejen, nyapa juto poko sama sem sosro ko na maulola ba Dzinugbãtɔ pun kebla ato juda nya gana pega pupua nti ga wide kema mia aje nusosro chu mi apato Yesus Kristo pa saunuti Míele mokpombe nya tem ahomia pepepela Míele agoma kuge acho asesio de la kpewòm cho apato Yesus Kristo pa saunuti Ura-uran, ura kami tubig. We buy plastic water. How? It's very expensive. Marami ng kwento tayong narinig. Miesa nutinya gada ukoko esi wenyechi hiata echi siyi yado nyegla adoma akena wawuya uzan upenu son katã alebe watem akpode azan makita kag tigulang na nyatem akpo amachichiau wuya kamera nenye kaka akpobe ule fukpe nena len kuda amosi jiwozo la susuba amosi jiwozo pochi maha amosi jiwoto na hafi kuachi tepe simiezo la mala bobuyo ala bana ala didim kakela seselama nyenwa amama laba akpebe amesu la afisia la ule veviedum kutrikum Upe chinyi siji ulala je abe azu gbadagbanyake kakela to mau pekedan plenudan popom wo do pada halamok pom eye odo esian tinawo nyama do gbadana apatola ban kekadanava esmechi anomia sila afisia ke bola ye globe Nese mejibu watu bada mejibu ya jujo bado tuda owalabe na ejinye jivavala apato lolotola akpede nuwo Bawat patak ay kailangan. Bawat Nye patak echi shares le dudumla ada bada kana le plemo echi le vevie gaya ng pag-ibig sa kapwa. okolabat lolohan amabu bawu siwo miagle anti yada kama abadonyu wowola esi ha mon popo mi kadauvi
Le dzɔyem ŋutɔ. Meganye nu si sesẽ nam azɔ be ma akpɔ tsi gbe sia gbe o. Azɔ la, da akpe na Mawu elabena medze be míayi aɖaku tsi le afi bubu aɖeke o. Masesẽ na vieviawo le woƒe tsikuku me tso tɔsisiwo me o. Labe tsi si nava ƒle tso tsidzraƒo ene. Evivim vavã ku xia aɖeke mele enu o. Me sia me le afi sia dzi be yeaku tsi la, woate ŋu ava azɔ míate ŋu ano tsi. Esia yayra wònye tso Mawu gbɔ. Ame siwo wɔ esia, míeda akpe na wo kple Mawu si le dziƒo. Nu siawo la, kafukafu la yina Mawu. Esia eka asi míaƒe dziwo nu vavã. Eɖe agbalẽ mía dzi akpe na Mawu egbe la nukunu ŋkeke yi be míete ŋu na ame tsitsiawo wokpɔ ʋume le eme. Seselame nyui wònye kekeake nate ŋu ase le ɖokuiwò me be nete ŋu kpe ɖe hiãtɔ siwo nekpɔ la ŋuti. Ate ŋu atsɔ ga aɖo esia teƒe o. Dzidzɔ mí ŋutɔ esi míese nya la be Mawu tɔe nye kafukafu la. Se míakpe ɖe mía nɔewo ŋuti la, ɖeɖi ma ate mía nu kaba o. Ziale si míesrɔ̃ sia hele wɔwɔm la, Kristo ƒe dzesi woŋlɔe ɖe míaƒe ŋutilãwo nu. Míaƒe dzesidonu la, Kristoe wònye. Nu si miate ŋu akpɔ le afi ma be nu nyui le afi ma, agbenɔnɔ nyui ke wònye. Wonye veviedolawo hena dɔ nyui wɔwɔwo. Nutinya siwo miese, lɔlɔ ƒe nutinya siwo miese le mía ɖokuiwo me to etsi zazã ƒe wɔnawo me.
Bago po natin pasimulan ang ating pag-aaral sa oras na ito, kami po'y nag-aanyaya sa inyong lahat sa isang pananalangin ng pagpapasalamat at pagtatagubilin sa Diyos upang tayo po'y samahan sa ating mga pag-aaral. Kung inyo pong mamarapatin, tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, muli po sa pangalan ng iyong bugtong na anak, lumalapit kami, Ama. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na iyong ipinagkaloob upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Ama, huwag ka pong magsasawa sa amin. Lagi mo sana kaming pagtitiisan sa aming mga pagkukulang. Magpatawad ka po sa aming nagagawang mga pagkakamali. Alalahanin mo ang mga nakasubaybay sa pag-aaral na ito. Sana po'y buksan mo ang kanilang puso't kaisipan. Magkaroon sila ng pagnanasa na ikaw po'y aming mapaglingkuran sa katotohanang ipinakikilala mo sa amin. Sana po, Panginoon, tawagin mo rin sila. Magkasama-sama kami sa matuwid na paglilingkod sa iyo. Panginoon, amin pong inihahabilin sa iyo ang kabuuan ng pag-aaral na ito. Magpala ka po sa aming mga kapatid at kapwa na karamay-damay sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Bahala ka na po sa aming lahat. Gabayan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Marami pong salamat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.
Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoong Kristo ang manatili sa atin. Muli po kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International. Welcome sa atin pong ang dating Mia apato Yesu Kristo po nutipa fa po mau klo mia apato Yesu Kristo po nutipa fa na nani klo katã. Mia klo mia Nɔviŋutsu la mau po hamala mia klo mi va bla mamo Biblia Nusɔsrɔ. Mia la akpedam na apato la hana mon poko nyusi su mia sila yisiama. Nɔviŋutsu Eli Soriano nyesi ndo na Nɔviŋutsu Eli. Ndo na mi novio gapo kami nyelo. Efie ndo mudi miawla nyela mokpombe Míele plimi le miapa Nusɔsrɔ blibola wawoma le efie sisia. Esimem miele Biblia Nusɔsrɔ sia wom le yavala uji. Eye doi esia kwenye Biblia Nusɔsrɔ sila alia. Makinig sa ating Bible study. Iiwan na po muna natin ang mga sinasabi nilang contradiction. Ako nagsasawa na rin ako sa ateista. Nusu amo blobe echito de Biblia nutia. Mas atheist la mesio glo maumali ola ozana pipia do siomie klana siogo masa ola achochonya de maunuti. Eye ogla nya vlode Biblia po maula nuti. Dohin gamalade bemia aku agoma nyate pe nyawo kple nonoma siwo le Biblia me la nuti. Be yue be nyate pe nyawo kple nonoma siwo le Biblia la si. Labena ame siwo la womekpɔ Biblia ƒe nyateƒewo o. Biblia ƒe nyateƒewo la wonye nyateƒewo li ɖa. Naneke mele Biblia me woyɔ be enye dodokpɔ alo nugɔmekuku wɔwɔwo o. Biblia la esia yi la eka ŋkume na mi tsoa dodokpɔ nuwɔnawo ŋuti alo amegbetɔwo ƒe susu bubu kple woƒe akɔnta wɔwɔwo ŋuti. Biblia la Mawu ƒe nyawoe li. Le Biblia me nya gbeƒovevi vovovowo li. Amegbetɔwo ƒe nya li, mawudɔlawo ƒe nya li, gbɔgbɔvɔwo ƒe nya hã li. Gake ne míaƒo ŋu tso Mawu ƒe nyawo ŋutia, Mawu magblɔ nya ɖeke tso ale yi nawɔ nugɔmekuku alo dodokpɔ abe Big Bang Theory, evolution, natural selection. Numawo la menye ye onye o. Ne Biblia ƒo nu la vevietɔ na Mawu nuso katã tɔ ye la. Enye nyateƒe nyawo ɖa nukake adzɔ. Eye sia ŋuti míele nuku lege ɖo le míaƒe Biblia Nusɔsrɔ̃ me. Nyateƒe nyawo nya siwo dzimaxɔsetɔwo le tsitre tsim ɖe eŋuti le goawo katã me. Biblia la ƒo ŋu tso nyateƒe nyawo ŋuti. Nu siwo nye nyateƒe siwo ɖo kpe edzi alo wokpe dzesi. Nye nya siwo dzi woka ɖo. Nu si ke amegbetɔwo mate ŋu agbe azɔ o. Ye ta míate ŋu aɖo kpe esia dzi ne wònye be míalé ŋku ɖe Mawu ƒe nyawo ŋuti le Biblia me. Nu si science alo dzɔdzɔmenuti nunya mate ŋu agbe esia o. Alo amekake adi be yeado esia akpɔ la mate ŋu agbe nene ƒe nya siawo o. O mate ŋu agbe o. Eye Mawu gblɔ be nye tameɖoɖo ava eme. Eye mawɔ nye dzimedidiwo katã dzi. Míaxlẽ 49:8 Yesaya. Nye ame si ɖe nuwuwu fia le gɔmedzedzea me ke kple nu si gbɔna dzɔdzɔ ge la fia le blema ke gblɔ bena nye tameɖoɖo ava me eye mawɔ nye didiwo katã dzi. Medzi be miade nugble tso Mawu ƒe nya sia ŋuti le Biblia me.
eyenya amada kako atem agblɔ nuwu afia tso gɔmedzedzea me ke nu si anye nuwu ne wale ŋku ɖe nudzɔdzɔwo ŋuti Mawu ɖeɖe koe atem agblɔ esia amegbetɔ aɖeke matem agblɔ ɣeyiɣi si me nuwuwua le tso gɔmedzedzea me o Mawu ɖeɖe koe Mawu gblɔ esia ɖi egblɔ nuwuwua fia le gɔmedzedzea me ke labe nyateƒe nya siwo sesẽ enye nyateƒe nya siwo kpe si Mawu na wòle klalo alo gblɔ da ɖi hena ame sia atsitre ɖe sia ŋuti. Ganun pala ang kanyang capacity as God when he presented himself to Abram as the Lord Almighty. Mawu ɖe eɖokui fia Abraham be eye nye Mawu nuso katãtɔ. Egblɔ be nye ame si ɖe nuwuwu la fia tso gɔmedzedzea me ke eye nu siwo mekpɔ va ɖo haɖe o la egblẽ. Yesia gblɔ mele na me be agbalẽ bubu aɖeke meli si ate ŋu aƒo ŋu atso nu si gbɔna dzɔdzɔge le tsɔ me la ŋuti o. Subɔsubɔ ƒe agbalẽ bubu aɖeke meli o si gblɔ nudzɔdzɔ siwo ava dzɔ le tsɔ me la ŋuti o. Ɖeke meli o. Hindutɔ ƒe agbalẽ sia mele me o. Mɔmɔtɔ ƒe agbalẽ sia mele me o. Ekpea mɔmɔtɔ ƒe agbalẽ la wodze agbagba be yewoagblɔ nyagblɔɖi nya aɖe ɖia gake woda aƒu. Gake le Biblia ƒe akpadzia egblɔ nya ɖewo do ŋgɔ si mía ŋutɔ míate ŋu aɖi ɖase tso eŋuti be ɖewo dzɔ mahã. Eye nu si ne wɔ nukue nye be Mawu gblɔ nuwuwu la fia le gɔmedzedzea me ke egblɔ esia ale be miawo la kakaɖedzi nanɔ mia si tso nuwuwu si gbɔna la ŋuti. Ale be ame kake adoe akpɔ be yeatsitre ɖe sia ŋuti ya adze agblẽ ɖe eŋuti o. Ate ŋu agblɔ be ame aɖe ƒe nuwuwu anɔ ale kple tɔwo. Gake ne Mawue gblɔe la esiawo mate ŋu atrɔe o. Elabena togbɔ be afɔku geɖewo la te ŋu ava ame geɖewo adze gbagba be yewoatrɔe akpɔ. Gake la mava me o. Gake ne amegbetɔe gblɔe be nuwuwu aɖe gbɔna ale kple alea mava me o. Doko abe movie wɔwɔ ene. Ne woŋlɔ nutinya ɖe be woawɔ eƒe movie la ye ame si ne le nye tatɔ na movia wɔwɔ ne eku la ekema akpɔ be ame bubu si nagava ayi dua dzi la wotrɔna nuwuwu na nutinya si woŋlɔ be woawɔ eƒe video alo movie la medzena edzi ale si tututu wòanɔ o. Gake Mawu ya gbeɖe. Ne amegbetɔwoe agblɔ nuwuwu la woate ŋu atrɔ. Yeta ne ame le nu ƒoma togbɔ be ne ŋusẽtɔe le esi wònye hã la esia madzɔ o. Gake Mawu sia si ƒoŋu le Biblia me hegblɔ be nye ame si ɖe nuwuwu fia le gɔmedzedzea me ke. Yeta ne gblɔ nane ƒe nuwuwu la ava me godo. Nye tameɖoɖo ava me. Togbɔ be ele mɔ kpɔm be ame ƒomevi vovovowo woate ŋu ava tsitre ɖe ŋutia. Hele mɔ kpɔm be ketɔwo woate ŋu ava tsitre ɖe nya si wògblɔ la ŋuti. Nye tameɖoɖo ava eme eye mawɔ nye dzimedidiwo katã dzi.
Mau punya sila Biblia ma. Walang makakapigil. Guarantee niya yan sa Biblia. Kaya makakapagtiwala tayong may nagsasalita talagang makapangyarihan eh. Bakit? Sabi niya, ako'y gagawa. Sinong pipigil? Agloba nama wong la ameka achitreng ma. Dokulaba. Ela vlodo amada si ajegbagbabe. Walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong Ebe chotititi ke nyeli. Eyi amada ke mako amala asinya o. Nama wonula ameka atre. Nyagboglo se onya de klemi nyawo. Agloba nama wela ameka achemonema. De amadeli. Ateng achemona nyasi maublo. De amade ateng atre. Agloba chogoma je jambe ke desia fia benya tama dodo ava ama. Alie mau punya sila Biblia mala nyanya tepe. Kran na eje abe amagbatou mau dolao amekake achitrede enwo amaraka matunga kemona mau podo o. Esia difiame na afongchu nananutila godo ava ama. Amado le alia. Manami podo nuade mau non fungpul Abraham. Glone no sigbona jojo gada Abraham kle pejijibe viuji. Mose pe agbalagban tonu suo nglodie nyesi. Minamia de esi afia benam ma wigbela ava amagodo. Da senwoli sila pedum ejile nutila goma ha. Aglo esi ba amekake ajegbagbabe ya kemona esiela nyasi mau glo ava amagodo. Nyakli Mose pe agbalagbanto daton pipi wi ato yo glona Abraham bena nye na ganye bena wojijime view anya amadrula anyigbande simenye woto olaji eyo wasubo anyigba majito eyo wawofu pe alofa ana dakaha mabawofu duko sisubo ulela ile esia megbela wacho kesnonu gedewu ajui Abraham plus Sarah la ochi eyi ya deva mokpokpo megano Abraham sibe evi aswesi o akemawu glo ni bena mana wojijimevio wasogbo abefuta ke ene ple yeta na wanyebo wen esovi na hopa alofa eye evi mejivi ple Sarah o sima Sarah kunyaga o nono mokpokpoji no sigbona jojogela emalanya sia oglom na mi ela benu tinya sia adjivie Sarah glona Abraham ba na adokple nyekosi Hagar alebe wa ajivinam mayi moma o demona asia kakelen kekesia ujila dodosia li uwona dodosi wenyenye be serugasi wi jona nyebe amade atem acho viade fonao dimwa ma sheki ajinao anyeto nusia ha uwona le Brazil ayi ada haya amade pe viji dogbo akhefene eye wa fo view pe fua now eye wa ajinao nyong bubu simenye strong devia
na edzila azutɔwo eye bubu aɖe hã gali. Esia la dada ye koe afɔfua adzivia gake la ale wɔ nenye be nyɔnua ƒe nyɔnua si nye dada vavã yeƒe azia wole ɖe ge atsoe ade emɔ me eye woaɖe ŋutsume lẽvi ade me ale be ɖevia eye woyɔ be in vitro. Azɔ le Abraham kple Sara ƒe yi me nu sia ƒe vevi menɔ anyi o. Yeta Abraham gblɔ na Sara gblɔ na Abraham be mlɔ anyi kple nye kosi Hagar ale be wòadzi vi nam. Eye wòdzi ɖeka ye woyɔ be Ishmael. Gake le ƒe 12 megbe esime Ishmael nye wo vi la, Mawudɔla eva Sara gbɔ eye wògblɔ nɛ be eyae la afɔfu adzi vi. Sara ko nu gblɔ bena esime nye me tsi vɔ ɖe enu agavivi nunyea eye nye aƒetɔ hã ku amegã ɖeɖi. Mawudɔla la enya xoxo nu si ta o ko nu gake Sara gbe be yebe ko nu. Esi wòse nya eko nu labe ese gɔme. Kpikpia gɔme. Esi wòse gɔme be Abraham megalĩ na wo kple evelawo tsi vɔ xoxo. Gake Mawu gblɔ be hafi togbɔ be Abraham dzi vi la, hafi Abraham na dzi vi la, egblɔ be wò adzi wò ŋutɔ wò alitomevi mana woadzi ɖe edzi. Ekpea na ame aɖe sɔvi wòaxɔ ƒe 100 eye nyɔnu ye hã esɔvi wòaxɔ ƒe 100. Ɖoyi susu mata Sara ko ŋu ɖo elabena godo eɖo ŋku edzi. Be Miaxlẽ esia. Mose ƒe agbalẽgbãtɔ ta 8 kpikpi 13. Tete aƒetɔ gblɔ na Abraham bena nu ka ŋuti Sara le nu kom le susum bena nye ame si ku nyaga la magate ŋu adzi via. Ɖe nane sesẽ na aƒetɔa le ƒe si bɔna ƒe 2 yiwo la magato ava gbɔwò eye Sara adzi ŋutsuvi. Tete Sara senu gblɔ bena nyemeko nu o elabena ele vɔvɔm. Ke egblɔ nɛ bena o eko nu tso. Toko labe megaka va tso Sara eko nu vɔ xoxo. Eta eva eme. Le ɣalewo yi la magava ato gbɔwò adzi vi ŋutsuvi eye esia ve eme. Gake esia nava ve me la ta 9 ma miexlẽ. Abraham kple aƒetɔ la wonɔ nu ƒom do nugɔ eye aƒetɔ la gblɔ nɛ bena ta 15 kpikpi 13 yogblɔ bena nye naganye bena viwo woanye kluviwo le anyigba ɖe si menye wotɔ o la dzi eye woanye kluviwo ƒe 400 gake hã magava wɔ futukɔ si wo subɔ la. Yeta Mawu gblɔe na wo do ŋgɔ nu si la va dzɔ. Hafi nene ƒe nu siwo na dze egɔme la le nyateƒe mokpɔ dzi Isak haɖe o. Gake Mawu gblɔ nya siawo xoxo do ŋgɔ. Egblɔ be dzidzimeviwo anɔ asiwò eye wo dzidzimeviwo anye kluviwo le dukɔ aɖe me
eye woasubɔ nene ƒe dukɔ ma eye woawɔ funyafunya woƒe alɔfa ne sɔŋ. Woya susu tso sia ŋuti ƒe alɔfa ne bla atɔ megbe. Hafi sia nava dzɔ ameawo gblẽ nɛ xoxo nu sia va dzɔ ɖe Israel dzi be anye kluvi le Egypte. Eƒe alɔfa ne bla atɔ megbe hafi sia va. Esime Israel va nye kluvi le Egypte la eme ya Abraham le agbe o. Gake esime Mawu gblɔ nɛ be nu sia ƒomevi ava dzɔ ɖe eƒe dzidzimevia dzi la, ema ye nɔ agbe. Gake ɖe wòva eme. Eva eme le eƒe aɖewo megbe la, wodzi Isak eye Isak dzi Yakob eye Yakob dzi eƒe ƒomevi eveawo alo tovi eveawo alo via ŋutsuvi eveawo. Wo dometɔ ɖeka nye Yosef eye nɔviawo ʋã nui eye wotsoe heva dra eye wòde Egypte. Le Egypte la, nu klitsuwo dzɔ. Esime Farao alo efia la ku drɔ̃e, ame aɖeke mete ŋu ɖe drɔ̃a gɔme nɛ o la, se Yosef ƒe ŋkɔ be Yosef la enya ale si wòaɖe drɔ̃ gɔme. Nu ke va dzɔ. Woyɔ Yosef vɛ eye wòɖe drɔ̃a gɔme pepepe. Elabena eyɔ nunyala siwo katã nɔ Egypte. Wo dometɔ aɖeke mete ŋu ɖe egɔme ale si drɔ̃ kukua ƒe gɔmeɖeɖe la le o. Azɔ nu si va dzɔ ɖe Yosef dzi nye be Farao esi wòse ale si Yosef ɖe drɔ̃a gɔme la be ele eteƒe la, Yakob ƒe vi Yosef gblɔm nye le. Yakob eye wogayɔ be Israel. Eƒe nukɔ la, Mawu trɔe tso Yakob va Israel. Azɔ Yosef la eye woyɔna be Yosef drɔ̃ekula la, azɔ egblẽ na Farao ale yeƒe drɔ̃ekukua me drɔ̃a ava me. Enu adze edzi na wo ƒe andre eye dɔwuamekula ɖi ƒe andre hã. Ewoe be Farao vɔ̃ eye wògblɔ na Yosef bena ewo la anye Egypte ŋutɔwo katã me ƒe dziɖula. Ewoe anye ame evelia akplɔ Egyptetɔwo ƒe fia ƒe ŋusẽ ɖo. Azɔ nu si Yosef wɔe nye be esime nukuwo le anyi alo bɔ ɖe anyigba dzi la, eƒo nuɖuɖuawo nu ƒu, mɔluwo, bliwo eye esime ƒe andre ƒe dɔtoto va vɔ la, exe blibo la katã, dukɔ bubuawo siwo do nugɔ na Egypte, nuɖuɖu ge ɖe woawo si. Edzɔ be nɔvi 11 ma siwo nye Yosef nɔviawo la, wova Egypte be yewoaƒle nuɖuɖu. Esia hã dzie woto. Ewoe be Abraham ƒe dzidzime blibo la katã va Egypte. Gake la, esime Yosef kple Farao woku vɔ la, le ƒe 30 megbe la, Egyptetɔwo woŋlɔ Yosef ƒe dɔmenyowɔwɔ la be eye wowɔ wo kluviwo ɖe Egypte ƒe 400 sɔŋ. Alebe nya si Mawu gblɔ na Abraham la va me. Hafi woadzi Isaac. Esi wògblɔ be viwowo woanye kluviwo le anyigba si womenya o la dzi, ye woawɔ wo kluviwo ƒe 400. Eye ƒe 430 megbe la, le woƒe mɔzɔzɔawo me, le amedzrowo ƒe anyigbawo dzia, woɖe wo ɖa le afi ma to Mose dzi. Mose ƒe agbalẽ 2 tawi 2:40. Ƒe siwo katã Israelviwo nɔ Egypte la, le ƒe 430. Eye le ƒe 430 megbe, le nukeke ma tutututu dzi la, Aƒetɔ ƒe amehawo katã ʋu tso Egypte nyigba la dzi. Azɔ miate ŋu akpɔe kɔte ŋutinya si le afi ma. Movie aɖewo wowɔ le ese ewɔ me le ƒe 1,990
ashike blaton Charles Heston eye no Mose pe akpagoma va veme nyasi mau gblɔ na Abraham do ŋgɔ be eƒe dzidzimeviwo woanye kluviwo le dukɔ aɖe si womenya o la me edzɔ ɖe Egypte wosubɔ le afi ma abe subɔlawo ene wonɔ afi ma ƒe 430 elabe ƒe 30 gbãtɔa esi wo yi afi ma ƒe 30 gbãtɔ womewɔ kluvi haɖe o labe Yosef nɔ agbe elabe ma yi me la nu si Yosef wɔ la Egyptetɔwo ganye kokoko ele susume na wo ƒe 30 gbãtɔ siwo nɔ afi ma elabena woɖu nu azɔ le ƒe 430 megbe si me wodzi be woadzo le Egypte Farao be gbe abe ɖoɖo si Mawu ɖo be woadzo le Egypte ene ame aɖe dzi be atsitre ɖe ŋu ɖe Farao ƒe dɔwɔna ta yeta nane hã woyɔna be Egyptetɔwo ƒe dziɖuɖu wosesẽ ale gbegbe woawo la dukɔ siwo katã ƒo xlã wo la woɖu edzi womekpɔ mɔ Farao eye nye ame si le wo dzi ɖum le ɣe ma yi me azɔ ɣeyiɣi ma ke mee tɔgɔlabe ame aɖe si atsi tsitre ɖe enuti ene Faraoe dɔ ma wɔ medzi be Egyptetɔ Israelviwo nadzo le Egypte o yeta edze abe ɖe ame aɖe dzi be yaxe mɔ na Mawu ƒe ɖoɖo ene yeta nu si Mawu wɔe nye be ena dɔvɔ̃ va Egyptetɔwo dzi ena vɔ̃ ƒomevi vovovo ewo sɔŋ alo nu dziŋɔ xexlẽme ewo sɔŋ va Egyptetɔwo dzi ale bena Farao na ɖe emɔ na Mawu viwo be woadzo eye woayi woaɖada akpe nɛ ame aɖe dze gbagba ma be yaxe mɔ na Mawu ƒe ɖoɖo la esia nye Egyptetɔwo ƒe fia si nye tatɔ le ɣe ma yi me le mɔ xem gake la nutinyadzɔdzɔwo ɖe fia nyate akpe le nutinyadzɔdzɔwo me be woɖu Farao dzi Egyptetɔwo ƒe fia si nɔ anyi le ɣe ma yi me la dzi azɔ nu si wɔnukue nye be ne bia Egyptetɔwo ƒe dzɔdzɔme nugɔmekulawo la le woƒe agbalẽwo me le woƒe gakpewo dzi le woƒe ekpewo dzi la womeŋlɔ naneke tso Mose ŋuti o le Egypte womeŋlɔ naneke tso Israeltɔwo ŋuti o Egypte la woɣla nene ƒe nutinya ma be wokpe fu dɔléle vɔmɔ ɖe fu na wo gake mele woƒe nutinyawo me o kaɖa le Farao ƒe yɔdokpewo dzi womeŋlɔ nu siawo dzi o esi woyɔna be pyramid exɔ tralatrala mawo dzogoedzi etɔ̃ mawo womeŋlɔ naneke tso Israeltɔwo ŋuti o nye menya susu yi ta wowoe ɖo ɖe ne nya susu yi ta mi kpea ame siwo nɔ nutinyawo gblɔm la wɔ abe nusẽtɔwo le ɣe ma yi me la woxe mɔ na wo be no gaŋlɔe ye tae nutinya dɔwɔlawo le míaƒe ɣeyiɣi sia me menye wo katã le nyateƒea gblɔm nutinya aɖewo li la menye katã wo gblɔ o tɔgɔlabe le Filipi dukɔa me ene míaƒe kalẽwɔlawo dometɔ ɖeka si Dr. Hussein Rizal eya eɖe srɔ̃ vovovowo le dukɔ me gake nutinyawo womeŋlɔ nutia tso ŋgbe nyɔnunyawɔla wonye o ke Ferdinand Brumentri eya gblɔ be Hussein Rizal eya nyɔnunyawɔla koŋ wonye nyɔnu xexlẽme 22 nɔ esi esia wògblɔ le Filipitɔ ƒe nutinya egblɔ be nyɔnuwo le esi gake
Ferdinand Brumentry ayanya amesi pongcho esianuti afima hai kalieha ya kpo na penya la hangro yenyesia musi ongro yenyesia gbogboglo gadesi risa nyala yepa agbemala nenema ke ha wo de nyonwa de khaklama yonya yepa strong alo nyonwi no si gbogboglo si wo glona pe nyong ki le esi Riza enya gbogboglo blabo vo ava enya betagbe ngonglo wi enison Arabic a open kwema semela Portuguese, Russian, Sanskrit, Spanish, and Swedish. Meanwhile, the 4 Philippine dialects he mastered are Visayan. Nenamake egbesiwo onya le Philippi jukwa montoko la wawo ke ma pomyela yeta no te gbogboglo kata popula aklama blavo vo ave onya yo dona. Hindi natin sinisiraan si Rizal, totoo yun eh. Kaya lang may mga historiador itinatago yung katotohanan. Hanga ako dun sa mga historiador na kung maglagay ng istorya, talagang yung facts and figures tama. Ba't ko po sinasabi ito? Ang istorya ng Ehipsyo, ng kingdom o ng dynasty, Egyptian dynasty, polluted po yan. Puro kayabangan ng mga historiador ng Ehipsyo. Hindi nila inaamin na nangyari sa Ehipto yung sinabi ng Diyos kay Abraham na hahatulan niya yung bansa na yon. Kaya nung dumating na yung panahon, dapat umalis ang Israelita sa Ehipto, ang ginawa po ng Diyos, nagpasapit siya. Ayaw pa alisin ni Paraon eh. Nagpasapit siya ng mga salot. Kasama na roon yung isang salot sa isang gabi na pumatay sa lahat ng panganay sa Ehipto. Walang bahay na walang patay, na bawat isang bahay mayroong isang patay. Naganap yung salot na lahat ng panganay sa Ehipto dahil sa kapalaluan ni Paraon. Dovonsia va alagbegbe Egypte to pe Dzinugbãtɔ katanku ngogbiawo jelesi o mejibe yoana abrode mawo pe dukwa ola mawo globe Egypte to pe ngogbiawo katan laku esima yen ne yen to pe ngogbivia kula lohi jelesi wo snye ama vondita eyo wo no vevesem la edemona Israel to no yi kakela nutinyama sile Biblia ma mele Egypte to pe nutinya jojo ma fa agbanlo ma o mi pe nya jojo dola nusi konjola o la nàɖo amo menyane o Egypte to pe nutinya ngolo o ma kwede me be Israel pe ma wula wo funya yo o elabena wo ma wo dukola kluvi weta kakanyi chola ba ya nusua de agbalẽvi sua de do pe eji agbalẽsia okwe oyebe Ipiwa papyrus agbalẽ pe nkwema nusi wo nglo de Ipiwa papyrus pe agbalẽsia dia si Egypte to pe agbalẽ nutinya nglo la eye o mejibe yo anglo de nutinya jojo gbalẽ de kema o be wo funya yo Egypte to gedo wo pefu eye gadrawula oku ola dohi na nyula cleanse Nɔviŋutsu Daniel la agbalẽsia wo pe 1828 agbalẽsia fe nunglo si wo nglo la enye gbadegbe Egypte to fe gbadegbe nutinya agbalẽ si wo nglo de papyrus agbalẽsia ji si wo doje sienya ka klamaton na ele agbalẽ jidaro pe gala le Leiden Netherlands agbalẽsia wo kpoje sibe o ano apa akpere kalfa tomo make na BCE kaka eyi si ko nglo agbalẽsia wo menye o kaka agbalẽnya la gadola
wo gblɔ anɔ abe woƒe dziɖuɖu ƒe 8 1,920 ene alo anye 1,950 BC yi ɖe 1,600 me. Ke wokpɔe be nane dzɔ ɖe nene ƒe dukɔ sia dzi ewoe bena fiaɖuƒe xoxoa alo gbãtɔ ƒe geɖewo la si nɔ anyi ƒe geɖewo va yi la dze anyi alo gbã. Apiwa eƒo ŋu tso Egypte ŋuti be dzɔdzɔme ƒe afɔku vɔ̃ɖi aɖe dzɔ ɖe wo dzi ale gbegbe dze be edua katã dze anyi klui. Kesinɔtɔwo va zu hiãtɔwo, hiãtɔwo va zu kesinɔtɔwo, aʋadzɔdzɔ le afi sia afi, dɔtoto kple ku le afi sia afi. Nu dometɔ ɖeka si dzɔe nye be kluviwo le dzodzom le wo gbɔ eye wole agla dzem. Ɖe esia ta nya si wogblɔ la, egagblɔ be etɔsisiwo dzu ʋu eye ame aɖewo ɖe esia gɔme be esia nye dɔvɔ̃ si va Egiptetɔwo dzi ƒe ŋutinya kple emɔzɔzɔ si dzɔ le Biblia ƒe agbalẽ la me, Mose ƒe agbalẽ 2 me. Ame aɖewo subɔsubɔ geɖewo ɖo kpe sia dzi be enye nu si le kpe ɖo nu si ne dzɔ le Biblia me la dzi alo nutia si Biblia gblɔ la ŋuti. Kura no womexɔ Apia Papyrus ƒe nya sia dzi se o hã la, nye me xɔe se be nyateƒe. Nu si wogblɔ le agbalẽ ma dzia be nu wɔnuku aɖe, nu dziŋu aɖe dzɔ ɖe Egipte dzi. Ame geɖewo nɔ kuku, dɔvɔ̃wo nɔ anyi va Egipte dzi, dzɔdzɔmefɔkuwo va eye esia nyateƒe wònye elabena le Biblia me la, Mawu edɔ dɔvɔ̃ ƒomevi vovovowo ɖo ɖe afi ma, ʋetsuviwo, kpɔkplɔ, nugbagbe siwo ɖu ame, ƒoƒui gɔ hã, elabena Farao medzi be woadzo le Egipte o, gake Mawu gblɔ na Abraham ƒe 450 va yi koko be viawo woadzo le dukɔ si wɔ kluviwo la me. Esia va me togbɔ be ame senu kekeake le ɣe ma yi me si nye Farao nɔ Egipte tsitre ɖe enu gɔ hã. Togbɔ be Farao tsitre ɖe sia ŋuti gɔ hã, Mawu te ɖu dzi enɔ mɔ xem na ame siwo la dzo, ame siwo dzi be yewoadzo le eƒe dziɖuɖua te. Ke esime dɔvɔ̃ sia le wo dzi ɖum la, esia le agbalẽ sia enye nuŋɔŋlɔ xoxo. Woŋlɔ esia gɔ hã fi Kristo va. Agbalẽ sia ƒe akpa ɖe gblɔ be egblɔ bena hiãtɔwo va zu kesinɔtɔwo. Israeltɔwo siwo nye hiãtɔwo la, kluviawo gblɔm wole, wova zu kesinɔtɔwo. Nu ka tae? Elabena woxɔ woƒe klosalo sika esi wodzo yina. Esi wònye Egiptetɔwo vɔ̃ ta, nu sia nu si Israeltɔwo bia wokɔnɛ na wo. Esia nye nu dometɔ ɖeka si wotsi atsitre ɖe enu. Biblia ƒe ketɔwo nɔ gbɔgblɔm, wogblɔ be Mawu na woha amewo ƒe nu, wofi amewo ƒe nu, gake menye nenema o. Nyagbe si wogblɔ hiãtɔwo va zu kesinɔtɔa, eku ƒoxlã afi sia afi, ame kukuawo dudu ɖi. Esime kluviawo le dzodzom ta, wodze aglã ɖe wo nu. Kluviawo la, wodzo, wole dzodzom le woƒe aƒetɔwo gbɔ eye wodze aglã ɖe wo ŋu. Eye tɔsisiwo trɔ zu ʋu. Nye be sia le Biblia me. Esime Nil tɔsisia trɔ zu ʋu. Tɔmelãwo ku. Wobu esia nutinya gbɔgblɔe. Agbalẽ ma mi xlẽvia. Gake eya mele Egiptetɔwo ƒe nutinya agbalẽwo me o. Woɣlẽ, wotsɔ nu dzi. Togbɔ be wotsɔ nu dzi hã la, ele Biblia me. Eye le Biblia godo hã,
agbalẽ bubu aɖe ma le kpe ɖom edzi. Akpakpe ɖeka lɔ fa enyimɔ me. Wokpɔ agbalẽ aɖe si woyɔ be Apua Papyrus. Nemƒe agbalẽ sia. Woate ŋu akpɔe agbalẽ ma ŋutɔ ko wokpɔa ele Netherlands. Ele woƒe agbalẽdzra alo nudzraɖoƒe gã. Va se ɖe fifi. Neneƒe agbalẽ sia li. Wokpɔe eli. Woya susu tso esia ŋuti. Agbalẽ sia. Exɔ ƒe akpe 4. Adasedigbalẽ wonye hena nya si Mawu gblɔ ɖe Biblia me. Si va eme. Eƒe 450 megbe. Hafi sia nava va eme. Egblɔ na Abraham be wò dzidzime anɔ dzronyigba aɖe dzi siwo menya o. Woasubɔ ame siwo le afi ma. Eye woawɔ wo kluviawo funyafunyawo ƒe 450. Esia va eme pepepepe. Yeta. Esia ɖo kpe edzi be ne Mawu ƒe nya wonya. Wona wanye be amegbetɔwo woadze gbagba be yewoa atsitre ɖe enu kura hã la. Mawu ƒe lɔlɔnu si wògblɔ la ave eme godo. Labe ame aɖeke mesɔ kpli o. Esie wògblɔ. Nye ame si ɖe nuwu la fia le gɔmedzedzea me ke. Nu siwo mekpɔ dzɔ haɖe o. Bena nye tameɖoɖo ave eme. Eye mawɔ nye didiwo katã dzi. Yeta ne Mawu ye ƒoŋu la. Koe de me be nyateƒe ye. Esia alia nye mele ŋku ɖe Mawu ƒe nya ŋuti le Biblia me. Ne Mawu ye gblɔ nya ɖe la. Godo nyateƒe nyai. Mawu gblɔ na Israeltɔwo. Egblɔ esia eƒe 40 sɔŋ va yi. Egblɔ be migaɖu elã ɖewo o. Be wonye ŋunyɔnu na mi. Abe le kpɔɖenu me. Agutɔwo. Migaɖu nene ƒe nudzodzoe ma o. Ang sigena, tagak, ayon sa kanyang pagkatagak, ang abubilya at ang kabag-kabag, yung paniki. Damia aklesia. Mose ƒe agbalẽ tɔlia tavi ɖeke kpikpi 80. Damixe akoƒomeviwo agudzixe kple drui. Ekpea wogblɔ bena edɔmawo la etso agutɔwo me. Ekpea le meme si me atsike mekpɔ li haɖe o la. Do ne eka asi nene ƒe numɔ ŋuti la. Nu siwo Mawu meɖe mɔ na le Israel o. Mawu gblɔ be nya wo nuwo. Ɖekoe magblɔ na wo be dɔlekpi le sia ŋuti o. Elabe womase gɔme o. Elabena ele míaƒe yi sia me dɔlekpi mawo la womese egɔme o. Nyitsɔla ko. Microscope. Wowɔ mɔ sia. Eye wozẽ tsɔ to dzesi dɔlekpi siwo lolo kple siwo le sue. Dɔlekpi siawo la. Ngbagbe siawo he dɔlekpi vovovo siawo vɛ. Yeta Mawu mate ŋu agblɔ na wo be o megaɖu esiawo la be dɔlekpiwo le eŋu o. Abe kesewo ene wogblɔ be ɖikanakudoa kesewo me wòtso. Ye wogblɔna. Gake Mawu mate ŋu agblɔ na wo be dɔlekpi siawo le lãmawo ŋu o. Ale be woanɔ dede la Mawu gblɔ migaɖui o. Elabe Mawu hafi amegbetɔwo ava dzesi ado dzesi nane la Mawu ya nye xoxo. Yeta wogblɔ be miklɔ miaƒe asiwo ne mika asi nene ƒe numɔwo nu. Alo ne wòanye be agutɔ alo nu siwo gbe na mi ku dze nane dzi la migazã numɔwo azɔ o. Alebe miaga ana ame bubuawo woaxɔ dɔ o. Yeta womeɖe mɔ be woaɖu elã ma o. Le Mawu ƒe nyanu. Biblia gblɔ be mianya miaƒe nuawo. Yeta nyateƒe ye. Nene ƒe dɔlekpi siawo la. Ne ele le ɖe amegbetɔ ŋutia. Yeƒe nudodoawo nua. Ate ŋu adzɔ be amegbetɔ axɔ dɔ siawo.
Yeto be mi klo ajala klo asi menye chiko miaza o. Esele Biblia ma. No wanyebe mi kasi esianu tila. Elebe nyalechi. Anya nyaponuo. Ele Biblia ma de kui ma uma globe dole kwile unu o. Ake epe nyawo la. Ele nuse dom Israel tobo waga wa esianu ku o. No gadu o la benu nyong onye nami. O tiabe avoande alo nu manyo ado le na pe la mawu. Nu si miatem akodo peji azo. Yeta na Biblia gbla avama nu gado le nu tilama. Ni le popons le pedoma eji. Pero itinago ng mga Ehipsyo. Ang punto ko lang dito, Benya tepe nu ji nwade jode Israel ji. Akela Egypte togle. Nyasi ko blok mlenye ba. Bama do pe ejinami. Bena mawe fongla. Ngina mia fwe dema nya tepe nyawe. Ngana mia fwe kli o. Nyaklan. Mose pe agbalan atolia tawi de ki. Iti blava vo aton. Amesi acho. Odo motoade pe kukwala. Nanya epe avou eye enume ko o va se de fien. Elan kukwaou. Amesi atuela. Elan si o ma uglobo ga Israel tono ga dule ma yima o. Na wanyebe na akasinu la. Kanyawo avou eye nuti o ma ko o va se de fien. Dole piado lila. Kapopo toma gbela ukuna. Ado li no me kpon nane wa anoma ola. Ukuna no ya fodo. Ado kran watem ano agber. Gapopo Andre yide wi efeso. No wanyebe na ka sinana ko mbianuti alia. Wabu amma koma ko ba se de fien. Yeta gapopo wi efeso. Ko fiaba. Hindi sapat ang maghapon sa coronavirus eh. 3 days yan eh. Hanggang 6 days eh. Yete o globe magakasi enla nyonu mo o. Aka doula chung kakatoide adela do gano agbe. Magiging karumal-dumal. Dole kwisi o blo la Biblia ma. Namatay na hayop na yun na may mga virus hanggang hapon. Ibig sabihin, Globe nyanuti ma ko o. Da se de fi. Efiaba dohin. Esiaula onye dole kwisi o ma kho. Masasana nanto o. ay hanggang hapon. Kasi sa Biblia, pag nakahawa ka ng mga hayop na may virus, maglalaba ka ng damit, La Bible black blood. karumal-dumal ka sa hapon, hanggang hapon lang. Kaya pag ang Diyos ang nagsalita, talagang tiyak yan eh. Biblia globe na kasi la kuku se onuti la. Nung sinabi niya kay Abraham, Onuti ma ko o. Yetana mawe blok nusi la. yung naganap, pinapatunayan Alesi wa vava mala eva ama ppp. Eye nya jojo do pe siaji. Eye esi jola ele Biblia ma. Eye natuklasan doon sa IQ. nusia umana usela jutofo ola. To Egypte pe fiadu pola nuti o. Nana pe akpama. Ukpile apiwa papyrus pe agbalamanti. Yeta aleke gbegbe Egypte o. Egypte ata globe mele yo ponu tiamo ka kele mi aponu tinya godola eli abala podon ma Syria ponu tinya la o manwo da fiada gonde ama o ka ke Biblia mi ola yeza tablabo pipi de ka globe le pesiman Tartan va Asdon esma Asrifia Sargon doeda eyo wo avakple Asdon hekwela le Yesaya pe agbalalama apunchu via Sargon nuti
sinya asrifia kakela esia mele wope nutinyama o umatung akpo amadekele wope nutinyama bawo yobe fia Sargon o yeta uglobe banyanya tepe onye o fiade kama no anyo yobe fia Sargon o yeta ono eseji pagadowu eje abawula vlodom bibla le gboglombe nusro nglo la manyanya tepe o kake yonyebe uglobe na pa mesia po bimo no yope amagbe nutinyama o yope agbala lamo kakova kpo agbala de nyakle esia efia Sargon evelia alofa andre bla vovode kila bla andre aton BC ekpo esiala agbalansia si wo yobe akofafa okpo nungonglo siala ekpe sikung ode achane alia eye unglo fia Sargon pon kode eji unglo esia BC alofa andre bla vovode ki esia fia nenepe agbalansia la akopa akpe etonsonvo aye le esia ngonglo nutia fia Sargon si wo jesi le bibla medede korula Sargon evelia agbalansia wo kwe jesi be Korsaba tinya Iraq pe jiehe fe eyi yadema eye French pe gum nkula si wo yobe Paul Emile Bota eye kpo agbalansia alo nungonglo sia la pa pre kala fanyi bla enevo ove agbalansia epomame wo kwe jesi ekpema onglo nana panude onglo nude eji ewupa akpe eve ple ejivo akpe la pe alofa andre bla vode ki onyenta esi ade pe akpe eve alofa enyimao esiela odi umwede ekpe sieji sido kpeji be fia Sargon no asuria pe jiduduma kakama lo wope nutinya gbalama oyeto odovlo bibla la oglobe bibla glo avachonya ak nenepa agbalansia ha akofa fave eye agbalansia la wukta fia Sargon po nonomade eji eye epenu ko la afima onglebe Sargon asrifia sidok pe eji bene mau pe nya glela nya tepe ye jebem ya ko eji asa la bena amagbeto po nya gbogbo buado abe nusi amagbeto blog chamber anyigba elegbabe la bena mayima amomenom nyasi lebem ya ko alesi anyigba po nonoma la bilbo o awebe amo ho eji sebe anyigba legbabe basere fifila amado gal esia lesia mede asi evo khemela oyi yamabu foto ayo ko anyigba le kotoklo kaka aleke wo basere fifi mi ko eji se o ye kwa vacho kaka ji se evo oda foto mi foto anyigba be ele kotoklo azo nana pamesia wo ko ji se ba anyigba legbabe la o globanya si o nglo de bibla ma monto we dadang mangledi ke po planet bubuoda retini gba bubuoda afike na kulebo le gbabela minam ya klenu tinya sia 325 AD bata pa ang ang Kristyanismo noon. Pakibasa kapatid na Daniel. Derided the idea the earth was round because it leads to the supposedly absurd conclusion there are opposite sides to the earth, in science called antipodes. The rotundity of
the earth leads in addition to the intervention of those suspended antipodes, quoted in Paul Fleury Motley, Bibliographical History of Electricity and Magnetism, London, Charles Griffin and Company, 1922, at 524. Similarly, Lactantius in the Divine Institutes, chapter 24, derided those who supposed the world is round like a ball and fancied that the heaven revolves in accordance with the motion of the heavenly bodies. Anti-Nicene Fathers, Volume 7 at 94. Lactantius was built upon by Severian Bishop of Gabala, 408, who wrote, "The earth is flat, and the sun does not pass under it in the night, but travels through the northern parts as if hidden by a wall." As a result, Pope Zachary, 752 AD, declared it heresy to say there were antipodes, clearly to stop belief that the earth was round. Kita niyo yan? Kung ang paniwala noon, ang earth ay flat. Ena kwa asia. Jelesi kwase sino si chala mai maba anyigban la gbabela. Yeta na global antipode. Elila. Efiaba khapa akpa de shada. Kaya meron tinatawag na antipode. Jesse danula esia oyoba antipode. Nya makweseba. Esbemia ni jago macho Philippines na somo atu anyibante to Philippines. Ele abali na dato atu Philippines anyibamala aduda Brazil. Eyo yoba antipode. Pope la majibi ahoji seba antipode leo. Ela bana Pope agloba koma mai onya bana agloba antipode le alaba na nyacho ahemona wacho ahemona hosema ba anyigba le kotoklo Teaching antipodes. Eye Reverence William Richard agloba koma mai onya ba wa fia asiaba antipode le Glosiaba koma mai alo avacho nufia fia onya bena globa anyigban le kotoklo de antipode sta alo fa andre blato vo ava Pope ti no anyila o khoji sebe anyigban le gbabe ake esiba majimbala Zaharia pe gbogbola yide nene pe amoma uji umejibi wa kwesebe anyigban le kotoklo Avo nugedo li le da se dimbe anyigban le kotoklo. Na wanyebe na ho maupenya de me. Eye ikekada kemano mau ula umlo siafa akpe alofa atosomba yi. Umlo di be anyigban le kotoklo. Yesaya pa agbala tabla na kikibla vo over. Eya amesila khekha magodo tama. Mau nuso kata tola eya amesila khekha magodo tama. Agloba khekha magodo. L'Espagne agbema agloba yema semiela. Sobre el círculo de la tierra. Círculo de la tierra. Khekha magodo tama. Spania bema, Portuguese bema. Sobre o círculo da terra. Yung aklat ni Isaias po, isinulat siya no more or less 720 BC, hunglo Isaiah, BC, alofandra bla avavo ato, hafi Christova, azo Míele pa akpevava, Christo magbe. Yeta ese aho, apa akpe ava alofa andra do ungona Christo.
woŋlɔ esia ƒe akpe eve alɔfa andre sɔŋ va yi eye nu si wokpɔ le Dead Sea Scroll, afi si woŋlɔ Yesaya ƒe agbalẽ blibo la katã le la, alo wokpɔ Yesaya ƒe agbalẽ blibo la katã le. Egblɔ esia be Mawu, ame si le xexea me godota me, ye ta Yesaya ƒe agbalẽ la si wova do dzesi, wokpe le anyize aɖe me le wova kpe dzesia, nu ma ke woŋlɔ ɖe me, ye ta be amewo naxɔ dzi se be anyigba le Babela, esi wònye womexɔ Biblia dzi se o ta yina yi. Woate ŋu akpɔ se le planet bubuwo dzi be planet bubuawo le kotoklo mekpɔ planet aɖeke dzogodzi etɔ̃ li nɛ o, eye susu aɖe te wòle alia ɖo, susu tae Babel alo futsukpɔwo wole nenema, ɖeviwo le fefem kplie. Susu aɖe tae esi wònye ŋusẽ ɖeka le dɔ wɔm ɖe wo ŋuti ta, ye ta wole kotoklo nenema ɖo. Mina mia axlẽ esia le English kpe me, ye ma se miele. Pressure all around the outside of the bubble. The perfectly round shape that most bubbles have is called a sphere. Bubbles always form into a spherical shape when they're inflating. The shape is intentional. When they are initially formed, bubbles have very low surface tension because of the distribution of the soap molecules. As the bubble grows, the soap molecules are distributed more widely across the surface, increasing the surface tension. Because of the need to keep surface tension low, the bubble must form into a shape that has low surface area. Spheres utilize the lowest possible surface area to enclose a given volume. Therefore, they put the least amount of strain on the soap molecules. This allows the bubble to grow larger without bursting. Kita nyo, ang principle ng bubble, kaya po yan ay nagiging bilog because of the... Demia kpɔ esia Babel, anu si yɔm wole le afi ma ele kotoklo ɖe esi wònye ŋusẽ ɖekae ti ƒuƒu ta. Esia te nye nyemexɔ dzi se be anyigba etso Big Bang me o, elabena nanewo la Mawu esi wòwɔwoa, wole kotoklo. Planet bubuawo hã efia be ŋusẽ ɖeka ɖe le dɔ wɔm le wo nu. Egbe ko menye nye scientistwo axɔ nu siawo katã dzi ase o. Ɣletiviwo hã wole kotoklo eɣe hã, elabe esime Mawu wɔ wo katã la ŋusẽ ɖekae ɖe to ɖe wo, menye Big Bang me wòtso o. Be ŋusẽ be abalewo gblẽ ene be esiawo wokaka. Kpɔ ɖa, wɔwoe makpɔ miele planet wɔwoe makpɔ miele. Nakakalungkot. Hanggang sa panahon natin, may naniniwala ang Earth daw hindi bilog. Ang Earth flat. Yan. Yan ang mga bagay na nagpapatunay, mga kapatid. Esiawo wonye nane si woɖo kpe edzi nɔviwo be Biblia la nyateƒe ye. Ye ta susu te wònye yenye esi ame aɖewo siwo Mawu mele wo si o. Mina míaxlẽ esia Nɔviŋutsu Daniel. The Flat Earth Society in 1956. Its headship was passed to Charles Johnson in 1971, and it went out of existence in 2001.
However, in 2004, it was resurrected in website form by Daniel Shenton, who is not related to Samuel Shenton. The Guardian recently published a story about his views. And guess what? He is not a creationist. In fact, he is an evolutionist, and he thinks the evidence for human-caused global warming is rather strong. Kaya ngayon, meron pa rin diyang flat earth society na yan eh. Isang Ye sosyedad... va se fifia. Amesio ko anyigban fa gbabe nyenye jitsela. O gali ko o mo ko mau jisel. Akpo ni internet jila. Akpo ya gbe shagbe o le dem le fiam ale anyigban le kotoklo lai. Anyigban ma kpomye la. In face of all this and the discovery that was made by the Apollo when the Apollo space La na panu siaw ma ngomo kuku siaw ma. Sima Apollo 11 woyida jingumala o da foto anyigban ba ala kotoklo mala gbabe o. Eye amesio mo ko mauji se ola ga ko ji se ba anyigban la gbabe azo esimo da foto yenye sia anyigban. This famous blue marble shot represents the first photograph in which Earth is in full view. The picture was taken on December 7, 1972, as the Apollo 17 crew left Earth's orbit for the moon. With the sun at their backs, the crew had a perfectly lit view of the blue planet. Ayan, kita nyo, yan ang unang-unang full view. Bago yan, meron na ang Russia. Dene po asia. Asia nya anyigban po nonoma blibola. Pa foto si o da kaka hafi sia na vala Russia o da foto. Aka menya katã yo da foto anyigban katã o ten da foto ile yama o. Ela bana vuda akpa daka. Kesimo yida jinwa mala o da foto sia esio yoba blue marble. O kuiba anyigban la kotoklo. O da amesio da foto sia. Kaya napakaraming ebidensya. Ang mundo bilog, nasa Biblia yun eh. Hindi pa nga Apollo 17. Nu garu do kwejibe anyigban la kotoklo asia la Biblia ma pa pe valo fandre hafi amagoto ba ko jesi. La Biblia ma koko ba eya amesila anyigban godola tama. Zeula ma o penyawo nyate penyawi. Ngom kuku do kwesieji. Ba nyate pe ma o esia koko donugo hafi amagoto ba segoma. Esia nyemnya podo da se minamnya ko Biblia jisa. La Biblia glo nyate pe. No sei. Amadak matem agbo. La ma o globe. Nya amesi de nuwu fia la goma je jama ke mau globe no si bona jojo ge la blama ke globe na nyeta madodo avama ma onye jimetitioji na ma wonula ameke atrema kwan na agledu ngo la ye amado waji la yi yaro ngu atrela mau pololo kui avama yeta nyasi mau blola unya tefo kono no mesi amara kama gbo akpena nyakata bemi khoji body boko na mi yimile mokpom ga mau kwenya siew akponu sedemiaji la so si konta mi la Biblia sronla yenye ba nya awoda fufu ple evila pa lolonu kabmi apoma no view ina de katami ada akpena mawu ple dododa
mia ado pada. Mia fofo mauga nusu katanto lawutan vida kapan koma fofo vida kukuna ho mia pa akpedada si wo Míele na ola hena mon popo bubu sinana ova mia pa agboma nyawo siu na wo alaba mia yi eji anowo nyawo sem alaba mia asa wo lolon kokwila goma to akadi sicho bola mia sawo saw goma alaba miawo mia ajesi afisi miawo vodadaola alaba mon popo na sumiesi alaba lawo pada numala wado mido la miapo nu wonaoma Míele mokpom bazozo la wo lolo nula awe ba agbamavo fon gbadodula na sumiesi na yira luvo de shade si klo nusɔsrɔ siado awe nya nusa si avujina na napa mesiawo asawo nyawo la onu blanu na ukata eye na besia na va miapo agbama nya sio miesa na awodo miala amada asi wanye miapo kasino nu le miapo jioma ajo mianu beshagbe esima nyatoku he gadawuma tetepo gadawuma la onyala ajo mianu alaba miatem asusu eye awo wololonu akla fofu nyechom miapo agbewo le miapo hose brother asioma Míele eyi voma hadadao amesio po susu do viviti mifuko kuna fofo po miata kpewòm nublani popola vivito mia popomao akpe gede le mia dela Yesu Kristo koma. Amen. Ngayon tanggapin po natin ang basbas. Azo mina nyakata mi aho ya yiraw lolo sichu fu maula bolaji fu amanu baba kple doyoyo sichu mi apoto Yesu Kristo gbo pakple bobo kwela pe amata popo esei ono mi pe jioma vieto mi avioma tegbe amen. Members po ng Church of God International. Members Church of God International akela ule miakpem hena nyepa jutopo kosamasa nusɔsrɔ bubu fa goma jeje na maulo fa Dzinugbãtɔ sia fa nukakblato joda ntiga wideke gana pa gapopuanu ke mia aje agoma asronu acho mia apato Yesu Kristo pa saunuti hala mokpombe miawo miatem aho mia pepepe simi kpemila nyela goma kuga acho saunuti ango kokyauma acho apato Yesu Kristo pa saunu